Šta je boli kičma? Jel vas boli kičma? Boli. Ako vas boli kičma, imamo rešenje. Da mi pomogneš? Kako? Prosto jednostavno nije dovoljno raditi kičmu, nego raditi i noge. Dobra ideja. I gde ste ljudi moji, znači vidjeli ste šta pišu nas, znači snimam vam noge, pre svega dobrodošli svi na novi video, naravno sa putera, ali uglavnom vidite šta mi se noge, znači haos, znači znam. Svi bi rekli sad ti si slab tamamo, ali kod mene se krije jedno nevjerovatno izdrživosti noge koje sam ja to uradio. Više sam ciljio gornji deo tela jer mi noge toliko nisu bitni, ali opet kad idemo na neko natjecanje i tako dalje, opet nam treba noge da dižemo što više. Naravno mišići su ogromne ko mene gore, ali opet noge su mi noge jako slabe. Ali u ovom video klipu vidit ćete da je ovi mišići, da ima dosta toga, ne krije se samo u gornjem telu, nego se i krije dole, koji mogu da dižem nevjerovatnih dosta kila. Ostanite do kraja da saznate jer vidit ćete koliko sam digao na čučnu i naravno pokazat ću vam kako da to više da dižete kilažu ili da ga preterate, a da ne dolazite do povreda. Naravno, o to potom vidit ćete i neke malo trikove za listove koje najviše teško pogađam. Pa, ajmo da počnemo ljudi moji. Zagrejte vaše noge koje ću vam naravno pokazati, nemoj da preskačete ovaj deo. The studio like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go, all these people. Naravno, ključni je i najviše da ne biste došli do povreda, da biste izbegli povrede, radi se ovake neke zezancije ili ti ovako da se podiže noge, jel te? Naravno, radi se 15 ili ti u dva noge, 15, sasvim dovoljno jedna serija, dve noge, to će biti 30. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Naravno da se radi prazna šipka pre nego što počnemo da dižemo kilaže i da dižemo kao neki kojni toliko ogromnu kilažu. Naravno ja imam 70 kila, da ne bi vam zaboravio, naravno zaprati moj YouTube kanal jer to puno meni znači. Nakon što smo zagreli možemo da počnemo sa više kilaže. Turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises, you ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. Ako mi verujete 40 kila ili ti 60 kila plus šipka tako dalje, nisam osjetio, a kamoli ovih 75 kila, naravno tek dolaze ono najlepše. Radi čučnu? Ili list? Čučnu, posle list radi. Te ljudi moji što će vidjeti ovdje ima 125 kila tako nešto. Naravno posle sam dodao još 10. Vidjet ćete jako smešnu situacija. Znači ja ne znam, trener me čudno gledao kad sam rekao sad ću stavim još 10 kila. Tako da nije verovao da ću toliko dizati ili ti toliko. I on ostao sam čudu jer naravno ja sam i jak. Tako da ne procenite čoveka izgled jer nikad se ne zna koliko on zapravo jak. Ste li spremni na ovo što ću vidjeti sad? I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. I'm dropping. I evo konačno prelazimo na listove koji naravno pogađaju negdje 90%, jer ovo je nekako najbolja vežba i najefikasnija vežba za ovako nešto. Dakle,
Vidimo ako vas bole leđa, razlog je to da imate slabo držane kičme i tako dalje. Ne radi se džabe noge, jer što su jače noge i što vam jača kičma i tako dalje, držani bit će ravno i neće vas nikada boliti kičmu. Iće negdje 15 serije ili 10 ako ste početnici i tako dalje, naravno možete smanjiti kilaža, tako dalje. Naravno serije se radi od 4 do 5 ili malo manje kako želite, ali što više to je bolje, jer su listovi najviše pravi probleme i tako dalje. Naravno listovi su tu najbitnije, jer ko prvo, znači držane kičme i tako dalje, neki položaj su naravno bitni mišići. Mislim sad, mi nemamo te mišiće džabe, jel te? Inače da malo da pričamo, dajte meni snaga, dižem ja 145 kila, možda malo više i tako dalje. Dajte to meni, jel te snaga. Naravno ja ljudi moje 4 godine treniram. Retko kad idem na teretani i da radim sa tegovima. Naravno, ja sam radio što više ulični trening. Znači, ko što sad vidite ovu vežbu i tako dalje, imam neke vežbe koje mogu da ojačate i poslije da koristite tegovi, da stavite lupam 200 kila, a niste uopšte radili, a imate snage. Naravno, imate ovake neke spravice koji može još više da vas nabaciti noge. Ja naravno radim ove vežbe da bi došao do brzog rezultata i tako dalje. Ali pomente to, ulično treniranje imate razne, samo da se snađete ljudi moji. Možete da uzete neku ciglu, neki blok i tako dalje. Možda se snađete, znači uopšte. Nebitno da li radite unutra u teretani ili sa tegovi i tako dalje. E sad, što vidite ovo, uradite negdje 10, eventualno 4 ponovite. I naravno isto važi i za dupe. Znači ako ste naravno žensko i naravno ako želite da radite. Znači, noge nikako nemojte da ide sa strane ili tako nešto. Samo neka ide ravno između nosa, to se kaže. Nikako sa strane da naširite noge pomoću kad radite čučanj. Jer ne možete da pogodite taj deo mišića koji naravno ne može nikako da se pogodi. Tako da ono. Inače, imamo... Koja je poenta ovog klipa? Naravno poenta jeste da ne slušate ljude, da vam slabe noge i tako dalje. Meni su naravno jake noge jer ulični trening, radim što više čučnjeve, radim budarske čučnjeve i radim neke baš one teške čučnjeve i tako dalje i tako dalje. To bi to bilo od ovog klipa. Znači ako vam se svidjelo, znači lajkuj, subi se na kanalu i tako dalje i podeli ovaj video da znaju ostali ljudi, znači mi smo najjači, da postanem još jači i najluđi. Znači pozdrav vas, neko ne utera, čao!